madibita sa luna. Rodo tutuhani apara di Jember. Imasian kontimenti kecamatan Bulu. Lau batu begehon kota sa bangunan. Tangan kebetulan ujung naima janjar. Jari-jari nasa puluh masih gajang-gajangi. Rodo tutuhani sian kecamatan Bolu. Jumolo tangan marsadabi. Sadabi ma dia mata raja. Sadabi ma ginata sobibada. Opiamang panggual pargosi nami. Batara guru Batara guru padamunan Pataria sinamalo. ala naing marmudang mahamilson Atau mga lagi hamu amak katilang. mau lihat ya mama atau amang pargosi nami alu-alu damang ngajaw tua mata damar tua di bata najuma di langit do tanong buhut nasa isina mau lihat ya amang parti nami nunga betutu dia lu ko dua mata nomor dua di mata nuaing piama alu dabang macam se tu saharani amata raja nunga dia lu ko betutu tu saharani amata raja nuaing piama alu dabang macam se tujuh waran na tolong mau yate nunga sa humbiama dia luar boko tusu de akal kali buat nabi sai marpana ma amata nomor dua di mata sai di pasau pematu itu akal pasu nih amang panggual pargosi baridahan na suksuk parlopan na dabo nialapan managot pinahula botari asa sohon hata di si dua manamadok siajun mula-mula siajun mula-mula ni dolok ni kusubuhi mula ni rumah ijuk mula ni rumah gorga aita kasdo di pedahun sedang jabatan tu hitau akapin panang asa mar bisu maroha marpati maruhum nang martutur opiamang pargual panggosi nami alamar gula do suge dari tanaon baik gawang majo godang mula-mulai laus pedung gawang maki godang soba-soba baik nama baik pati nami mau lihat ya amang pati nami oh amang amani marhulanai na maro martagani na pistar marsarune na pistar mardalan na maro mangabe opiamang panggual pargosi nami baik damang kajogoda hata supisi baik namang baik pati nami
Pargosina ngasih kopi tutu pargon gamon tadi asal sohon hata ni si dua-dua to adia bulan yani si bahasanya bulan sudah dari sangat hari di pasu Tuhan hubah dua hari di koma ingkir gunung kain rata-rata akal pangiyuan nami saya di pasal ton amata nama tua di bata. Betul hari itu sahat disuruh sahat matu betul. Numa saya de pargon daun nani saya sahat mahitau tu panggabian saya sahat mat parhorasan. Opya mang pargosi nani asa somon hatas dua-dua mana betul. Tinahu ay tiyo binay tu panumatan. Baik dah masuk gondang si tiyo las penunggawang tu gondang hasatan. Baik orang baik pada nari. Aisyah.